Assalamualaikum, saya Muhammad Alif. Hari ini saya akan buat hot latte. Saya menggunakan kopi daripada Brazil, 100% Arabica. Masukkan serbuk kopi 18 gram ke dalam portafilter. Ratakan dan press dengan temper supaya pembakaran padat dan rata. Pasangkan portafilter pada mesin. Tekan butang untuk ekstrak espresso 2 shot dan masa 20 hingga 30 saat. Tuang susu sejuk di dalam pitcher lebih kurang 1/3 hingga 1/2 penuh. Letakkan steam wine sedikit di bawah permukaan susu. Ketuk dan pusing pitcher untuk ratakan buih susu. Tuangkan espresso ke dalam cawan. Membuat latte art.